Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentag step. Ya ke beating retreat ceremony lepen long New Delhi henen ke Janmir. Ki Menteri Rangba ke Jelam Meghalaya bat Assam ke lepen long jingekren ha Guwahati Hashwa ban Letbiang Shah Delhi bane pen bet uput usam ha Kendrew Teli Jaka. Ke Executive Committee jong ke Garo Hills Autonomous District Council kala khelem no ha ke no confidence motion henen ke sngi. Bat kejing ITK COVID-19 he India kalatam ya kesispa anrupusan klur nrupau lak teligi dos. Hashwa bangin pai ke kubor ke babnia ngin sya skor ke kejing penbena ke badan kam. Namar ba kejing don ki bayo ya kejing pang COVID-19 kala kiu state agi babon ki benta jongkari. Ngi kentu igi nong sengap jongi ban long ki bapikir bat bancim tika pura bat banerap igi weiru kentu igi kena bahap pedang khatsan bat khat prasnam karta bancim tika. Namar buk nyang jing pang Omicron ulong ke daw jong kejing sngokia sngopa ban bot igini lightly kirukom le ke basuk. Deng ye ki mas penpaji ni ki wei bat sat khot bhai la kikti bat kedur khmat. Na kebenta ke jing tip alor ke COVID-19 pila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwe arlai kendai nyo pranot sau hnriu bat iwe not nyo san. Bat ki number yarap ke Jelam Meghalaya ki dei iwe not pra bat iwe sau iwe not. Ke kubor ke babnia. Ya ke beating retreat ceremony lepenlong ha Vijay Chowk ha New Delhi henen ke sngi. Ya kumbashi hajar teligi drone lapen her halor sahid beneng ha Delhi ha kesien ke beneng kong kumshi benta na ke drone show. Ya kene ke drone show la shimti da ke Botlab Dynamics startup balakershan da ke Indian Institute of Technology Delhi bat ketenat science bat technology. La penlong ya kene benken mauru ya ki nyupsan snem ke jingyo alat luat keri balatip kum ke azadi ke Amrit Mahotsav. Menta ke India ke dai keri ke basau hadian jong ke China, Russia bat ke United Kingdom ban penlong ya ke drone show ke bahe ha ke Port Janmir. La penkut ya kene ke jing rakhe da ke jing temsur sare jaha se acha. Presiden keri Ramnath Kovind, Menteri Rangba Ado keri Narendra Modi, Menteri Yadari Rajnath Singh bat ki khli jong katanat sipai rengkau, sipai duriau, bat sipai sun, ki lasaki ya kene kejing rakhe. La penlong ya ke beating retreat ceremony ban ken mau ya kejing tem ksing hagi por bamenshwa ha ki nongret bat ki nongba ban khot no ki sipai syaki jakashong jongki ha ke por Janmir. Menteri Rangba ke Jelam Meghalaya bat ke Assam henen ke sngi ke lepenlong jingekran sasisien halor ki kam ke bedai bat upod usam ha ke bedai bat ki hnreu teli ki jaka ke bedan ha pedang ke jingeken at haswa bane ekendo biang sasisien ya Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah ha New Delhi ha ki sngi banwan ya kene ke jingekran lepenlong ha ke nongba Guwahati. Hendrai ya kimat balai keren cem la pentip ikinong pathai kubor badan hakane kejaka bala penlong ya kejingnya keren henen kesngi. Laishim bentalang hakane kejingnya keren dagi khot jangki regional committee jangki niki arteli ki jella. La aban kedau hangnya badang shen Menteri Rangba ke Jelam Meghalaya Konrad Kongkal Sangma Laong bayakumba khandai pupra nakshispa ladap penbet ya kejingnya kenat hakin ru teli ki jaka badan kejingnya kene ya upod usam. Ka Executive Committee jong ka Garo Hills Autonomous District Council Belayalam da Benedict Marak hnen kesngi kala remno ha ka no confidence motion da khat lai la khatsan. Ka Executive Committee bamenta kala do no bat ka jingnya the vote banjit ka Executive Committee ke batmai kan long ha ka lai pu etrek menta ubnai kala lengkot. Chairman Rakesh Sangma Ulahir Shukino bat ula banselong unong yalam batmai jong ke Executive Committee batmai kum Chief Executive Member. La ban kedau hang ne baya ke dorbar bekerpang la penlong hnen kesngi hadian bakat sangut ki MDC menak arp santrek menta ubnai kala lengkot kilapan syuti no chairman bakin la banwan ra ya ke jing pensngo bam shania shu ne ka no confidence motion persya yo Chief Executive Member Benedict Marak. Menteri Rangba Ado keri Narendra Modi ulero ya ke rel kitmar ke benengkong ke balapoy ya ke stesen rel Rani Gaidin Liu ha ke distrik Tamenglong ha ke Jelam Manipur. Menteri Rangba Ado ulong bamenta ikilat penyasok ha Manipur on senang penklan bat ki kam khayi ru kin senang kiyo. Menteri Rangba Ado ulong ba ke jingkeladur ke than chtelam mingi kayai beteng.
Ulang ru bagi mar bapenmi da kejala Manipur kin sala banpoi syakeleng kari. Kani ko kubor kawan cepi nak All India Radio Shillong. Ka jingay tika COVID-19 ni India kalatam ya ka shispa anru pusan klor nru paulak kelikidos. Ki kubor na katnat ka kot kakya ka sarkar prengkia tho batang hinin kesngiru la ai tika syapalat san pulai lak ngut kibriyo. Ya palat iway point iway nrio klor teli ki precaution dose ladap ai kat haduk mentah. Ka jingdan ki bakot na kajingpang COVID-19 hi India mentah kalong kendai pulai point pra kendai nak shispa. Ha kawai pat kaliang ha Meghalaya laispa arpongut ki breu kelio thamai kajingpang COVID-19 nen kesngi badakini kajingdan ki bedangdon yunu kunyang jingpang kalong arhajar sauspa khat kendai ngut. Ki balakot nen kesngi kidon laispa arpongut. Ki balaklat nen kesngi rengkat berukunyang jingpang COVID-19 kidon laingut. Kajingdon ki baklat ha Meghalaya mentah baro kalong syahajar sanspa khat prangut. Ka distrik East Khasi Hills ka distrik Babon ki bedangdon yunu kunyang jingpang ki bedan syahajar laispa sapu arngut baro. Menteri Rangba berem kejala Meghalaya ubderu nong yalam kaliang persya Dr. Mukul M Sangma ulayo kejingpang COVID-19. Dr. Mukul M Sangma ulatho ke Twitter ba mau bat ka kurim jong ki layo yau ne kunyang jingpang. Ulong baki dan nakamet ke babiang lain no tangkat tu kani kidak kisien jong ke jingpang ki ba malu mala. Ula kerpat ya ki brio bele kendo ya ki ban pen kerpang no la ka jong bat ban khmi bhai la ka jingkot jingkhya bat ban pha tes la da don kam. Menteri Rangbado Kariu Narendra Modi unya sam ki sembo perkhat jong bat ki brio ha kari bat syabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat lengbak All India Radio ha ke por Khatway Shiteng mentah step. Mentah kesni ke program on malam ha ke por Khatway Shiteng men step bat day ha ke por Khatway beji men step. Namar badan ke jingrakhe ban ken mau buram ya kelengko sniap ukpa ke jat benriau Mahatma Gandhi. Kani kandai kesien ke ba prapusan ba menteri Rangbado on ai jingkran ha ke program ba shisien shibnai. Bat kandai kesien ke beningkong jong kesnam arhajar arpuar. Onla banyo ekene kejengkran menteri Rangbado na baro ki network ke All India Radio bat Doordarshan na ke website AIR News bat na ke News on Air mobile app na ke YouTube channel jong ke AIR News ke DD News na ke jong ke office menteri Rangbado bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mari adapkran menteri Rangbado ha kaktian Hindi on pensngau sei kejingpan kala kaktian Khasi jantia bat Garo. Ya kini kejingpan kala on la banyo sngo biang la shibit janmiet ha kapor prabaje. Ka National Leprosy Eradication Program National Health Mission Meghalaya kapentip bamenta kesni ka laipo terek ukala lengkot. On rakhe ya ka martyrdom day banken mau ikalengkot sniap Mahatma Gandhi da ka penlong ya ka anti leprosy day. Yau Gandhi latip udon ke jingiet bat ke jing syakri ya ki breu ki bayo ke jing pangyang lengkot. Hagi por jong uju sumar yaki hak ashram jong bat uju pun khoj ki jing mong jong ki daki kti jong hi ban peni bakane ke jing pang kam ya bet da ka bakta. Kamat pedang jong ke jing rakhe mentah ke senam kedai United for Dignity. Ka dorbar mang tengka jog yang dorbar parlimen kat sedang lasai kesni da ke jingkran presiden kari Ramnath Kovind sya ka Lok Sabha bat ka Raja Sabha. Yaka economic survey arhajar arpuar on wanra ha kejuk kesni ha ke yang dorbar tauan. Ka menteri Platengka Kari ka Nirmala Sitharaman ka wanra yaka mang tengka ke sorkar pedeng ha ke sitrek ubnai rempang. Yaki dorbar ka Lok Sabha bat Raja Sabha on penlong lala ki jong kipor kenang banyada nak jeng sapriang ke jingpang COVID-19. Ki dorbar ke Raja Sabha ken long naduk kepor shpo beje men step haduk lai beje janmiet bat jong ke Lok Sabha naduk kepor sau beje janmiet haduk kendai beje janmiet. Ka benta beningkong jong ke dorbar mang tengka ken beteng haduk ka khatway terik benai rempang. Hadin ke jing sange besi benai ke benta baar jong ke dorbar mang tengka ken sedang biang ha ka khat sau terik benai leber bat kan kot ha ka praterik uyayong. Bat katto ko kubor kalakut akan ke step ke balawan cepi nak All India Radio Shillong. Ngipen kan mawi pi kinong sngap bah ke por prabaje nak ke station ngan ong biang bah ke por prabaje ngine so ke Delhi station nak ke bentak ke kubor ka ktin Hindi ke banbot ke kubor ka ktin Pareng ha ke por prashteng.
Ngipin kan mau pikinong sngap bahag por kendai beje na kanek station pinyo aku kubor na katan stay lam ingi hagak ten pareng. Kapor mentak ladap praduna san minute.